For a nation expect to be ignorant and free, Yes. and in a state of civilization is to expect what never was and never will. Yes. Riria fururi kana tawa jiko twathie twathura atongoria mataramenya niki kirathi na mbere mbungeri ati mundu athurirwo na kiugo atiriri Ruto ni mwana ona andu ingi gicigo kia Mount Kenya mathurirwo kiugo Ruto tondu ni uraririka campaign e deputy president ogwa andu aya ange makiuga ni kwanjia campaign aingirire tene nginya kwa uriri ona andu ingi ona gicigo kia Mount Kenya tio president niwe wa mateithirie matuke ambunge matuke MC andu aya ari ona ungikorwo we niwe mutongoria uria munene wa Mount Kenya wita deputy president maguthikiriria we kana uria watumire mathuro ona ukorwo tia Mount Kenya hau niho twafacirie ria mbere uguo nima uguo Rigathi Gachagua rauga nima ni twagiriirwo guka hamwe twita atongoria kirima turirire kiria gigitu kiuria ni riri ambunge ria me mbungeri loyalty yao ehe Rigathi wa Gachagua na Wanjiku kana ehe president ule watumire mathuru tondu nowe wamerire riria mathire kurira makiuga ground ni hostel akimera no ndwagiriro you don't have to be popular all the time, you only need to be popular when it matters. Riria githurano gia kuhiriria tukamenya uria tukamenya uria tugeka ni tweterere mahitukie one man one vote one shilling urenda kunjira Rigathi wa Gachagua anging'ethanira na William Ruto bunge no heke ndwangihituki aiko mundu gwitwa Raila Odinga ni araremu icio nicio ciũria iria twagĩrĩirwo kwĩrwo ni message makwa ni maita maingi nyenda gwiciria handũ ha muno